Eskhumbuzweni sika baba Uthingo lamakhosazana. Elithuba sizoninikeza amakhosi kubafakazi ngemisebenzi enkulu nemihle eyenziwa ubaba Uthingo lamakhosazana. Vese lodwa nele sinentetekane inkosi imbusisi. Yothi la phela khona amakhosi bese ngena mhlamba befundisa inkosi imbusisi. Abangena ejabile inkosi zinibusisa. Ngesinye isikhathi noma ngeminye iminyaka isikhathi sika Uthingo lamakhosazana waya emampondweni njengoba ujwayele usidlula lapha eTesi. Wasedlula khona ke eTesi enza inkonzo yakho eTesi. Kwasekudethwa ke abantu ababehamba ngama-wheelchair, inqwaba yabantu ehamba ngama-wheelchair. Wasuba bebabusisa, basukuma bonke labo bantu ababilapho. Yasiphela ke inkonzo ukuba besehamba iqhubekela phambili. Ababekhona bebona leyo eyenzeka kusukuma ishosha. Base beshayela emakhaya. Uthi abalethe usibanibani nosibanibani labo usibanibani sebesukumile la. Akusalanga noyedwa umuntu. Baba njalo akasekho. Bafika late abantu babesihambile. Bekhuluma ngeenqola. Base bexakeka ke abakhona lapha eTesi uthi sibazuze njani manje ngoba uhambile manje umnikazi. Base beshaya incingo beyishayela kwaba beseduze kwababa. Kuthi naku sekwenze umhlola naku sekufika inqwaba manje futhi enye. Ehamba mabeshe. Naze yafika ke ndaba baba wasethi baba baqhubeni. Nibabe ngelade ngime khona ngidlale khona ngime nemoto yami ime khona bese niyathandaza. Base kwenziwa njalo baba beka lade kube khona imoto wababa indlale khona baba. Base bayathandaza abashumayeli bakhona lapha eTesi. Mabe qeda ukuthandaza nabo labantu abafile basukuma bonke. Ushambe ukuphila amaNazaretha.
noma yena sehambile siqu sakhe kodwa umoya wakhe uyasala nabantu bakhe baphile. Inkosi kusisele kuzwini. Inkosi yababela umntwana zogebenya amen. Siyabonga Nkosi Amakhosi. Siyabonga umsa wakho hlezi phakade. Siyabonga ukuthunywa ezulwini. Mana valetha amahle. Sihlangene eqhawe lokuthula. Inkosi Amakhosi Uthingo lamankosazana. Ngomunye unyaka kwaku-1999 ngonyaka odlule kade kukhotheme umntwana ozalayo. Kunomfowethu ozalwa umamthethwa osebusotsheni ngokusebenza. Ngalo nyaka wayesebenzela eMpumalanga. Uthi kwathi kuntambama uthungaka inkinobho yeshithi lakhe lomsebenzi. Bahlezi la endlini baningi. Kune TV la yabukela bayahleka ebese egibela phezulu kwekhabethi ngoba le ndlu ababehlala kuyo yayinodongo olufishane nje abantu behlukanise ngegaba zokuhlala kwabo. Mawufuna ukubuka ngale wawufanele ugibele empeni kusubona ukwenzakalani ngale. Naye ke kunekhabethe ke lensimbi ke oyona
isetshenziswa wayivulileke lapha ikhabethe bese yaguqu yagibela kuleli khabethe bese uthi inalithi le abethuma ngayo bese ibamba ngamazinyo abukele into ehlekwa ngane uthi wabonta akuyona into la engazi uhlekise mase sethu yehla bese liyavaleka ikhabethe ivaleke lapha edobeni kuye ezwa lokubuhlungu edonsa umoya vele igwinyeke inalithi athi yayibamba imehlule igwinyeke umfana wayekhona lapha eduze kwakhe uthi wayekhala etatazele engazi ukuthi uzokwenza njani isikhathi wangabuye ethi ntambama mabikela abaphathi bese kuthiwa kaya esibhedlela vele singaphakathi ahambeka esibhedlela mayefika lapha ya amabhunuke nazi nonke abantwana benkosi ukuthi umuntu omnyama ehlelwa yinto anamsebenzi wanendaba lathi ngilele mina lo muntu ngombone ekseni wabe seyabuya uza kule ndaba ahlala kuyo mayecaba ukuthatha amanzi awaphuza phalaza uthi lo mfana hayi uzolimala kakhulu mase uthi uzama ukuphalaza khipha lenalithi iyeke kuze kubonakala ekseni uthi ngalowo khathi umfowethu wafuna wathandaza umthando womfishane wathi Nkosi makungawe lokho sekwenzekile kulungile uthi kwathi ekseni wayeseyabuyela esibhedlela basebemenzela incwadi ngoba i-x-ray ngaphakathi ayikho esifanele edolobheni yokwenza i-x-ray ibonakala lenalithi kuqhubekane ngayo wathi mayifika la wenza khona ama-x-ray esibhedlela nempela inalithi bayibona ngaphakathi konke nohala wayo uthi nabo bahluleka ukuthi bazongenza njani uthi bamnika nje amaphilisi ukuthi uhlambuluke isisu mhlawumbe izophuma uthi ngabuya ngeza emsebenzini ngenhlahla unomfowabo ozalwa baba omncane abasebenza naye ebese yafonela ekhaya sekonakele lapha umfowethu uzakhela usegwini inalithi mayizo le ndaba ugogo ozala umntwana ozalayo wabe sethumela acela ukubizela umwabo umfundisi Shabangu wathi mayifika wathi ngisize umntana mphuthuma ehleni uyobikela Uthingo ukuthi naye ingane yomntana mesigwini inalithi wabe sethatha imoto ephuthuma njalo umfundisi eziyofika la ekhaya ehleni enkosini Uthingo lamakhosazana uthi umfundisi wathi mayifika ngathi inkosi bimlindele yavela mqhelesa yathi kwenze njani uyaphila endlunkulu wathi baba akaphilwa yini kwenze njani wathi ingane yenkosi isigwini inalithi wathi phuthuma uvaselina wawuphuthuma umfundisi uvaselina yawubusisa inkosi yasithi me hambani ninikele uvaselina adle wona uyaphendula umfundisi baba ngeke ekhaya kude usenzele eMpumalanga ithi inkosi akekho umfowabo wakwabo khona ekhaya uthi baba ukhona umelamani wakhe uthi thatha lamafutha nofike nenthandazela umfowabo adle lamafutha egameni lalongekho eduzane uthi nempela bakwenza lokho lapha emsebenzini umfowethu bamnqumela ukuthi ekwezileka kwemva amasonto amabili uthi aphela lamasonto amabili wayeseyaphindela uma ephindela bemcheka akukona lithi akukho halo ngaphakathi kuye kuze kube namhlanje uthi umfundisi ngalenkathi inkosi ekhuluma elibika lolu daba yagoqa izandla njengesithi yayishuka lento izwayo kanti ephula lenalithi kuba ingaze ngamlimaza umfowethu senyaka kokugcina abantwana benkosi ngo-2004 ngibona kufika u-anti bakhe kwamthethwa bathutha kithi eseyingane elwenzele lento zoba mfishane ukuze ngadli isikhathi senkosi uma ifika uthi usuka emhleni uthunywa inkosi Uthingo uthi akalethe imbuzi azoshweleza uyabuza anti imbuzi oshweleza ngawo la ekhaya makwenze njalo uthi lo anti ubaba wami wayiphoyisa kumkhulu wakho wazoba iphoyisa kubaba wakho uthi kubaba wakho ngangisemncane wayesekhuluma nobaba ongizalayo wathi sibani uyasabela lo muntu ebese ethi umntana wakho ngosibani ngiyamfuna azogana lapha ekhaya azobona uNkulunkulu wesithathu wabe sebabili omama ekhaya wayesehamba lo baba efika eqoqa ingane zakhe
esefika khuluma bese kungakhe masibanibani uyasabela ngisuke enkosini inkosi ikhuluma izwe engayiphendulanga kulo ithini na ithi umntanami usibanibani icela ukuba azoba uNkulunkulu wayo wesithathu uyabuza kuma wena utheni manje inkosi isho njalo ithi angiyiphendulanga ngalutho uthi njengoba sibabili manje la uthini ke manje uthi angifuni awala ngaliphi igama ingane ifuna inkosi na uthi ngihlala khona mina lapho ogelweni angifuni ukuyibona ingane yami ihlupheka ishushwa yini na angifuni ukuyibona ifelwa zingane phambi kwami ziyafa ingane kulo yamuzi kwakunalolo sizile abantwana benkosi ubaba ebasathola umntwana edlule kanti ukhona lo baba la ekhaya osebenza khona uyayibuka lento uthi angifuni ukubona ingane yami ifelwa zingane phambi kwami uzokwenza njani na ngizombalekisa ngumsegoli nempela wabe lo baba useyamthutha umntana wakhe umsegoli esikhundleni sakhe lo anti kwabe semngena uNdlunkulu mamthetho ozala lesizwe athi ngikhuluma ngayo babe sebeyathutha laba bantu ezweni lakithi sebephikelela komthetho lo ntombazana wathi manje uthola umuntu ozobakhanayo umuzi umele wavela nje ekhaya useyadlula lo muntu emhlabeni aphinda athola omunye manje umveze ekhaya uyadlula emhlabeni uthi ke lo anti khaya kwahamba ngelinye ilanga wayeseyaphuphelele la kweminye imizi yakithi waganela omunye umama bakhabancane wayevamile ukufika kuwo uthi wathi mayivakashela kulo muzi la kugane khona umama wakhe omncane base bethu ufika kahle ngoba silindele inkosi izofika la mase ngicabanga ukubaleka uthi inkosi yasiyaqhamuka igodla icepsayo kwapheni yafika sendlala phambi kwakhe uthi ngahlala ngagobudisa ngabheka phansi inkosi yababingelela umama yababingelela yabuza impilo uthi kwathi lesikade yayisithi pho le nkosi azalihlezi phambi kwami ubani base bethu umama ndabe zithi akhuluma nayo wayesethi vusa ikhanda inkosi azana ukubona ubani uthi ngale ngathi livusa ikhanda inkosi yabe sithi hawu kanti uNdlunkulu wami wesithathu uthi ngase ngithi indaba ezithi akuvumanga ngobaba wami balekisa wayesethe emhleni mama Nazaretha la ngikhona mina kusemasukini ulotsho ukuthi wena uNdlunkulu wami wesithathu wathi kuseni malixoxa lo andiliphupho lakhe wasathiwa angezela emhleni ke azocelela uyisintethelelo mayifika lelilanda lolu daba othi ngulaMakhosazana ifika ithi inkosi nami mntanami akukho ngokwenza khona ungakayi kwabiyela oshweleza khona qali ngembuzi wabe seyafika ke nembuzi ezoshweleza lokho angazanga ngemva kwalokuthi kwakuba nethemba ngoba uNkulunkulu mayiseshilo akukho bangale kwalokho sengicina ke maNazaretha Amakhosi njengoba la Eskhumbuzweni bakithi awezile indabeni awazile uzokhuluma indaba siyacela ziyasixosha indaba mase sithi siphuma sibike lokho bethu kuthi size uzokhoza uJehova bese sifexishwe indaba siyosebenza thina udaba esilinikwa ubaba kuphela oliqhamuka komunye umuntu uchabe lokwabela ngiyaqolisa ngeke futhi Makhosi aseNdlunkulu uma udaba ethi uNkulunkulu alisetshenzwa amakhosi bese abakhona umuntu phakathi oneyona inkosi ngiyobuya eceleni mina ngoba yikho lokho kona izinto kodwa Amakhosi ekhuluma indaba ayithiwe uNkulunkulu kunomuntu ocelelwe ngesiyona inkosi aphuma udaba alona alibhekiseni agcina Amakhosi esengagisho kubantu ebandleni Bengithi angidlule kulokho bantwana benkosi ngoba angibonekani nje ngoba bekuneyingcingo bezemfonela angakafiki emhlanganweni uyeza yini ngithi mina ngiyeza kuthi hayi kulodaba ke selokho usufikile vele ngiqhumungisi Ngenhlanhla kwahamba uNkulunkulu ucingo lami lonakala bathathwa zigebengu sacela ngale imali kubantu ngaze ngaluvala ke njengoba ngikhona namhlanje ngoba akekho ukwazi ukungifonela kuze ukuthi ngiyeza yini Sithethelele Nkosi yamakhosi siyakuthanda kodwa indaba ezingasidingi ziyasikhinyabeza futhi angazi kwenziwa yini
uma ushembe engumthetheleli njengoba sisho uma ithethela umuntu usukunqozela nokuvukazela qhangaphi ngoba umuntu umthetheleli siphambi kwakhe abababili ababathathu eyana nqozelo manazarethu uma ushembe ethethelela umuntu kakhulukazi methethele umfundisi ushembe ungayisuka idale yini into ezophela ngoba ushembe abafundisi babeka uphawu lukashembe phezulu kwabo uma simxosha ke silibeka phela uphawu lukashembe libeke kulo muntu asonke sikucabange lokho manazarethu ukuthi akekho umuntu ongaqhuzuki kodwa kuhlala phansi kulungiswe ngoba sikhona silethi imithwalo yethu esothi siphumula sothi sesikhala bese sineminye imithwalo ngesabatha sibuye njalo sizophumula usho njalo uThixo kaJehova ukuthi sila ngoba sizoqedela lethu sizophumula imithwalo pho sixoshanelane kangaka singwele kangakanani thina sixosha abanye abantu inkosi busizeni kuzwini Amakhosi osezomhlaba sesilawudluli osemphakathini lapho sesikhona ngicela ungahlabeleli izinto emfushane kodwa osingiphakama nokukhumbula ukuthi ngelinye ilanga sasiseThekwini enkantolo kwanengoma Nkosi eqhamukayo lapho sadlula Nkosi Amakhosi sithe siphezulu ethempelini waphakama umfundisi uGcwensa waphakama nengoma ethi nyazi lami ngibambe ngesandla ngingabiphi sidlule lapho ingakho ngithemba basikamdluni kwabo isidlule shengwenye sidlule lapho saphikelela emzomusha emnambithi nyazi lezulu wasinikeza ingoma ethi ziyamazwi belusi ziyamazwi baba wazo wawukhuluma ngathi kodwa sasingaboni siphinde sahlehla shengwengcwele sahlehlela eThekwini enkantolo yabuya ingoma ingoma ethi ngeke basishaye ithi ngamane kube draw hayi noma ngangekho kodwa ngizwile sekuba yona draw ngoba kuyona inkantolo efanayo kuphuma amagama aphuma kuthina ngelina kasephuma kwabanye futhi baba sesiyalingana sekuyi draw ingakho baba ngiqale khona ukuthi yaqala khona le ngoma ukuthi ngeke basishaye yadlula shengwengcwele yadlula nomfundisi uGcwensa esefaka ukuthi sifake shebe ngaphansi kwephiko lakhe elingcwele lasezulwini sibonga ukuthi Nkosi wathi uma usifaka savuma ngoba sazi ukuthi namhlanje ngabe sinayiphi indawo ezulwini kodwa sibonga isifo esaba sefa sibawela Uthingo lamakhosazana sinyoba sithi Nkosi yomusa khona kunomusa kunjalo kodwa sasingabona ukuthi lo musa usivulela indlela yokuthi siphume siyozakhela elinye ikhaya sazi ukuthi sikhululekile sazi ukuthi siyadamasa kanti lo musa kwangesiwona umusa wasemhlabeni kwakumusa wasezulwini owenza nombani ongenzi kahle avela qambe
kube lula uma enza into zakhe kanti ingalesikhathi kuvulisa ngolokuphuma kukhona ekuthungo qoqwane bangcwele sebenza sibayeni umgoqwane uvalela inkomo isibayeni ukuthi zingaphumi uma zingaphakathi uma sekufanele iphume uyavulwa umgoqwane Uthingo lamakhosazana lafike bafukamele sabathana bese betamasa bese beyakhohlwa ukuthi ubani abakuyo kanti uvula umgoqwane ukuthi baphume babayini bafowethu bakhale emathonse imayo manje abazazi bazoshona ngenxa ukuthi ingaphakathi ushembu seyivalele engaphandle seyizoyibonela Senkosweni bangcwele Ngiyaxolisa kuyikhulumela ngathi ngikhuluma nesizwe sakanyavu kube kuthiwa sishumayela kodwa ukuthi ngikhumbula ukuthi sivelaphi sike samthwala ugodo salwethulwa unyazi sibonga ukuthi babube namahlombe abanzi ukusithwala iyangihlupha inkonzo ngoba shembo igcwele ngikhumbuza ngelinye ilanga kufika umama wakazuma ey'ntabeni zasemkhambathini fike ethempeleni ekulungeni kukhona lona lolu Uthingo esingalo namhlanje fika lo mama uzocela umntwana shembo ingcwele lo mama umtholile umntwana usemncane kodwa mangabe ethola umntwana uthola umntwana onebala elimhlophe igama lakhe kuthiwa uSibhwili lo oculayo ngoma zokholo uyafika lo mama uthi baba ngithola umntwana uyamveza ukuthi umntwana kanjani usethi baba ngizocela omunye ngicela omunye ozoba naleli bala ngoba uma ngabe eyedwa uzoyithola exhasekile ekhaya uyaphinda umama uyamthola omunye umntwana oyibala elifanayo thiwa intombi emhlophe naye yacula umasikandi wayithola umama lezi insizwe zakhe ayithole ekulungeni emkhambathini zikhona zombili ziyaphila khuluma ngemsebenzi Uthingo lwamakhosazana awenza entabeni zakithi ngoba isikhumbuzo sisekhona soThingo nangonyaka ozayo Nkosi Amakhosi ngicela ungibeke ungigcinele le ntshumayelo ekufanele ngabe ngiyishumayela manje ngiyishumayela ngonyaka ozayo ngoba Nkosi Amakhosi ngifuna ukusho ukuthi kwakuyisona lesi sikhathi kuyona le ndawo kuyisikhumbuzo kanje ngifikile shembo ingcwele nami njengabangcwele bonke ngize esikhumbuzweni ngizilungiselele futhi ukuthi hayi ngoba ngiyazi ukuthi unyazi lwezulu lizosikhumbula njengoba kusikhumbuza ngiyilungiselele ukuthi namhlanje inkonzo kimi ngiboneka abafundisi bashaya uvalo amaqhamuka umdlulu kulesihlanu umfundisi atatazela umdlulu abingelela adlule Nkosi Amakhosi asimlindi thina umdluli akafiki umdluli ayidlulela nje kuthina kodwa ubususikhumbula shembo ingcwele
khona umdlule ngafikanga ngathi ngilungiselele baba ngizovuka ngisenkonzweni yakho Nkosi eyingcwele ngasibamba isikhumbuzo masingena ngabalalela abakhokheli kodwa isisu sathi ngeke uzuye ngagula Nkosi ngalendlela engakaze ngizwe kwakuyisabatha Nkosi ngalelo langa ishinkonzo ngaphakathi ngizwa kancane ngisedokodweni bese isisu singigijimisa sengithume endlini encane ngizwa Nkosi ukuthi namandla yaphela sengikhipha igazi bathi mangabe buya amakhosi ethempelini afika sengiyile ngekho edokodweni yabagijima inkosi akombotho ihamba nomanqoba fanele ngihlala naye shembo ingcolo kandlela bagijima beza kuwe Nkosi kwaku 2021 mangikhumbula kahle bathi mangabe befika Nkosi kuwe wasubabuza ukuthi bebengasho ngani sonke lesi sikhathi kwase kuthi bokuthi Nkosi nabo bebengazi ngoba bangishiya ngilunge edokodweni bazi ukuthi ngiyalandela ngagcina ngingavanga ngikwazi ukulandela ngenxa yokuphela kwamandla wabusukhipha umyalelo ukuthi abalungise amafutha yatatazela inkosi akombotho alungisa amafutha yeza kuwe wawabusisa shembo ingcwele wasutha abaphuthume edokodweni kwakuyisabatha shembo wathi abaphuthume edokodweni babilisa amanzi bese ngikha isipuni savaselina bese ngiphuza amanzi ashisayo ngosuku lwesabatha yathi mangabe xake inkosi akombotho ukuthi uShembu uyakhumbula yini ukuthi yisabatha wayesebuza ukuthi baba kanjani ngoba yisabatha wasuthi baba kuye ngithe hambe ukwenza lokho usukhohliwe ukuthi elithi isabatha kwangathi isisu sithunyelwe uwe baba uShembe ngovaselini ngoba kugunyanga kaningi angugunyanga nakabili kodwa ngawugunyaka kanye ngaphuza amanzi ashisayo ngesabatha Shembe kwakuthandewe njengoba kuthandewe namhlanje ukuthi ngiguqe kule ndawo ngiguqe kuyo ngiyocela inkosi ingivumele ngibe lapho inkosi usisi senizwile uyabizwa Nkosi Solomon Tino solo uyabizwa Nkosi Solomon
Nkosi Amakhosi Shembo ingcwele siyabonga umusa usiphawona ngale mina namhlanje isikhumbuzo Senkos enkulu Uthingo lamakhosazana Shembo muhle wasezulwini ukuloba nje igama Nkosi yezulu nomhlaba Ngisabeka kakhulu ukuguqa kule nkundla eyingcwele yasezulwini kodwa Nkosi Amakhosi uma sesithunyiwe sithi kuyisibusiso leso umuntu akasithatha ngasiyeke isidlule Nkosi yezulu nomhlaba ngizokhuluma ngendaba nje yodwa ezweni lakithi eMaritzburg ngoba eMaritzburg isemampondweni ayibonge Nkosi Mampondo ke makhulu kakhulu ila ngibusa khona nje Mampondweni qala ngale ngeHawick amampondo lawo uyoma ngeKapa amampondo lawo Nkosi yakwabhala ke le emampondweni amen lapha ya emzini wasenhlanhleni ngeyikhathi seminyaka yo 1991 92 kwafika idimoni elikhulu lokuthi abantu bahlehle kuya esontweni emzini wasenhlanhleni wahamba isikhathi abantu bangasondeli esontweni kwaze bashaya isikhathi sokuthi ngenkonzo yesabatha lasekuseni babengabi khona abantu wanaloko ke ubaba wayekhona lapha ngalezo ikhathi kwakubaba uMadi uthe ngelanga eyakhona esontweni ngesikhathi senkosi Uthingo wase kuqhamuka imoto iza ngesivinini esikhulu ngakuyena ithe mesiqondene naye isisondela ihlisa ispeed ithe mesifika kuyena laselehli wind wathi methi wayesebona isibhamu ngaleso sikhathi ebona isibhamu ewindini uthi ngoba khona into emphendula ikhanda kanti ngaleso sikhathi uphendula ikhanda sasesikhuma isibhamu sidubulaye yayisidlula imoto igijima wabona ngegazi lehla wacabanga ukuthi bamshayile laba bantu wathi mayisefika ekhaya kwabonakala ukuthi ushayekile kodwa ushayeke endlebeni inhlamvu yesibhamu yayisiyadlula yabhokoza indlela kwahamba inkosi Uthingo lamakhosazana wayeseza kuyona ezobika nje ngeyinkinga zakhe uthi mayisondele bika enkosini Uthingo lamakhosazana kwaku 1998 iyamjabulela inkosi ngesimali sayo imbuza nempilo uyaphila isithi inkosi yawo khona uzokusho ukuthi ngelanga udutshulwa wasila kanjani useyamangala ukuthi inkosi yaze ngani ukuthi ngangadutshulwa kasila kanjani wathi de usophendula thini wayesekufika emqondweni wakho ukuthi ayi Nkosi Amakhosi ngasinda ngawe nje Shembo ingcwele isithi inkosi yebo thina boshembe sihlale sikhona nangosuku udutshulwa sasikhona futhi siyohlala sikhona
ngalo mazwi siyabonga kakhulu Nkosi Senkosini. Malungelo nyaphezulu. UNkulunkulu baba nobaba omkhulu. UNkulunkulu sithandayo wezwe lakithi. Kunzima ukukhuluma Nkosi Amakhosi Uthingo lamakhosazana. uNkulunkulu woNkulunkulu. Ziningi kakhulu izinto ezenziwe Uthingo kimi ezikhomba uNkulunkulu kulo. Umuntu uthi mawufika sebekuhlungezile athi awumeqala ekutopelo kwami bese kutshela akutshela into ebusansi ekhaya kunjalo baba ade uyikuphi okungcono lokwakho nalokwami ayi baba kungcono kwami kunalokho lokwakho kuzima kakhulu isikhathi ufika into kadadle basekhephelana ube golozwe ugolozelwe ukuthi uNkulunkulu asiwodakeni ngamabomu uphenduke ube wedwa khona umuntu abemkhulu la eThekwini isikhathi abombheki uNkulunkulu ehlanganweni yakhe ephethiso kuthiwa kasambe nokhanyile base bephumelela abantu lapho kwaqala khona ukudayisa isonto kodwa kwakungadayisa isonto lwalenza Uthingo letadishiwo Amakhosi lapho lokuthi lokudayise wena ungabontele ukudayisa baba lamntwana yakhala ukhalela ukubona asalala umntwana esawuke uthi kakhulu hayi akuhlele kanti kuhlelo nje kuyimali efunekayo dayisisonto imali efunekayo bese kuthiwa sabe nokhanyile siyobheka la baba bezohlangana khona nengane yakhe masifika lapho udayisa khona isonto sikhulume mlungisi yebo hlangana kuphi kusasa cha sahlangana la eTrue House sesizoyohlangana emhlaba thunyuka uzobuka lapha thina ukuthi hlangana kanjani emhlaba sezoyibona kanjani leyo ndawo abazoka le funa siyibone qandawo lapho abazofikela khona athana ufanele nihambe phambili kwababa futhi uzobona indawo esenijika futhi emhlangabeza bese ecela ukuyochama ukhanyile ngizelwe ngizangoma ngizelwe nje ngizangoma noma ngaphatheka kabi ngo82 eJudea ithi nyanga izulu mfana wami uyinkosi yezangoma ngaphatheka kabi ngakhala ukuthi phambi kwami wathi inkosi yezangoma uyophotha abantu bakuzokuba abantu abohlala ngaphansi komhlaba unyaka noma bahlala inyanga ezithupha noma bahlala kangakanani ngaphansi komhlaba kodwa uma bephuma wena uyobakhesa athi cha uyangizonda baba ngithanda baba uyangizonda mayiphuma ukhanyile yoqaba aselethe umlungisi yes ayisishayi bese nginaphithale lesho umlungisi uthini umlungisi ayikona koliphepha la elibheke liyobhala
liyogcwaliswa kusasa mawubaba nje ehlangana nonkosana liyogcwalisa leli phepha liyokwenza ukuthi mzwana balo shintshe ibhanti singene emajele singene emathunyeni singene yonke indawo abukhanyile semoya lokukhanyile shayela imoto kakhulu kuluma ngothi uNkulunkulu sifike eJudiya bekuthembani ebengeni ngane amcele kwaphinde ungene hawo akabuza ukuthi ngoba kwenze njani baba ngicela ungene nokhanyile baba hayi kusasa udayisiso leThekwini awusayi eThekwini uthini baba khona iphepha abakusayinisa lona liblank kusasa liyogcwaliswa leli phepha igcwalise liphelele ukuthi namhlanje wena umgcobile unkosana ukuthi abe inkosi ahola amaNazaretha siyofaka ngalelo langa baba ukuze ngikuphulufele lento ngicela kuseni kakhulu kumbiza lo mfana uthi njengoba uNkulunkulu zokumbona ukuthi unjani ngambona nomlungu seseni kakhulu wafika ngokusheshsha yafika yambeka esofeni khoniphekile phela umuntu omkhulu yambeka esofeni yasisukuma ntonje ubani wayesethi hayi ihlobo esikhulu sala ekhaya wena ihlobo esikhulu sala ekhaya wathi mayithi cha kubizwe tangisayithi wasusa kakhulu umlungisi wathi dweke wayewawa phansi wethuka uba ukuthi hawu kanti kwenzekani wayesethi baba haya make vuma abafundisi hayi ngizohamba ukhuluma nabafundisi ngithatheni yena kubafundisi mabevuma abafundisi ngizohamba safika lapha ngakhipha ibhentshi likangema wahlala umlungisi ngabona ukuthi kabazi ukuthi kwenzekani ngaphendula kuqala maye ngathi umlungisi baba kayi eThekwini wasuza umlungisi wawa phezulu kwebhentshi futhi wasuka uSibisi wathi uSibisi lethi iqhaza sabekelwa khona yabo isiqhaza besibhala imali 600,000 imali ngabe yatholakala elizotholakala nje ibizotholakala le mali ifithiwa lento engasilutho esiphukuphuku lesasilethelwa khona la olalo baba ofeseni baba wangibize seni kakhulu police dobe baba angilalanga awulalanga baba yebo baba bekwenze njani angilalanga asambi kodwa manje sambi seThekwini ekusebenza Nkosi ngixolisa shembo ngcwele uma ungalalanga ubaba mkhulu umnikazi webanga ngiyaxolisa shembo asambi ngiyaxolisa baba uma ungalalanga kuyilanga belinawe ngiyaxolisa baba uma ungalalanga baba bekuyinyanga ezulu ekwenzeka wangalala asambi baba kodwa baba uma ungalalanga kumuntu ofana nami awuyindawo lesisona awuyi ubanike baba bekubaba mkhulu bekuyilanga bekuyinyanga ezulu cha uba uSibisi nomkhulu kwala ekhaya nomkhandi hayi baba uyi hayi lutho uyi ngaphuma ngabishiya bona nokanyile ngagijima umesaba kangaka umangalela ngesaba akuzima wathi ngomkhulu bathi sesana nangu baba bethe awudayisiso kurimela Amakhosi yabona le nkosi amthatha uthi benethe belukudonsa luqoqele ngaphakathi kanti kwenza ukuhlungu kwahlala awangayiyo ngithengisa kodluliso lodwa ngabizwe ekseni yayibona le ndlu kababe besivula la ihloko uSenkos hoyi kulula ukuthi asiyohlangana khona uphumela ingane ikuphinto lapho uzophuma lapho kumele ingane ikuphinto lapho ngoba labantu abaphusha kodwa isisoda ikuphinto
hayi baba bakuhlonipha abantu asikwa kule ndawo uma kukhona efuna ukukwenza lengane mali engane efuna ukukubona ayisikele la usibanibalo umfundi ntotshiloli nezingane zakhe umfundi kodwa uzela nomeli wakhe simthaya thina siyakholwa ngeke sishaye umuntu akabizwe ezela mayika yakwenye indawo nje ofethe usayinile noma ke gcineni sathi nesimhambisa ngeyithrewa wafika iphepha njengakazi bantu bayakhola ilanga langolesini lafike lathi ilanga lapha abasehleni abamangalela basebhakameni abafundi babo basebiza bonke abafundisi namakhosi ayekhona kanti manje mangele ababa yithi baba angaleso licala zohamba zonke imoto bonke kuzothatha athi ishethanga ngomane kuthatha waba mangala baba mkhulu cha baba ubabila ngoba mangala cha baba inyanga yezulu ke yamangala cha baba unjani lo shefe omangalayo onjani wala ntelezi uthokoze nefile ngomsobuluko sizokwehla ngolesibili ofika naye utelezi file wayibona baba wa anansela teze sethefuna kwenziwa ithimba wathi baba sentangakazi umthetho uzoba usihlalo laphaya umfundisi ukhanya umfundisi umzila umfundisi ubiyela umfundisi Ntombela ukhomo ozobhala umathonsi ozolungisa indawo lapho kuhlanganelwa khona lo ngcono ngimeshi ngcono ngibe ngoba ijulile injengokufa ijulile ngoba ekugcineni ngathi ngilapha edodeni phezulu silungele ukuya emabondweni wafika uzwana wathi babcela umphezele eThekwini kusasa saphuma safesa ngene ngaphandle through house sabuya kampini sizogqoka amagolide laphaya isa namaphoyisa nezinto zala ekhaya la njengoba kwenzekile namanje kuthe maphuma isinqumo lapha mina singulalile ngoba ngithe ngiyajabula ngabona kukhona abangajabule lapha abafayo ababulawa ukuthi ubaba uwinile aphela manje athi mina kanti kwezwana la ekhaya hawu hamba nabathathe sithi angaka la abantu abekho bajabule kanye nawo la abantu abekho la hayi potokela futhi kamba potokela kakhulu right side Thekwini ayikwakuhle mase kufika lapha eThekwini futhi umthetho Uthingo akekho uzophamisa lithi uyabona la kuzongena abawashepe kuphela uNtombela washepe ekangenela lapha kuzongena i525 ngekwakuyiqembu labantu abayisihlanu bala ekhaya neqembu labantu abayihlanu basephameni abakhuluma ukuthi akwesula amacala ihlala ukukhulunywa ngazo ngokugcina lapha ladayisa khona isoda sathi sihamba ephasishini siya kule ndawo yeParliament yakhona umthetho wesiphepha wathi uthi lowezana uthi sesayinile mthimba usayina ini usayinele ngajikele baba senedayisa isoda nomthetho wathi cha baba nedayisa isoda uthi umthetho usayinile sayinele izingxoxo ebenikoxa lokho ebenikoxa nje nosephambi khona sikusayinele akukho okunye ngathi kusayina nje kuthiwa mzwani babeshithi ibhanti wonke kuyothathwa nkosana uzothatha nkosana manje ayofunda phesheya afundele ukuphatha amabandla Uthingo hluphekile Uthingo hluphekile lulungile uthi mawukhala phambi kothi uthi ngizokwekelela ngicela ungakhali ngoba ngizokwekelela sikhumbule Nkosi usiphihlise efana neyakho siphihlise efana neyakho kwa abafundisi abawu9 ubaba siphe bona lapha etabeni bawu9
ngakhotha kakhulu lapha bafundiswa abantu ngathi aboqala ukubekwa kanti akusikwa bokuqala kodwa ngendlela ababekwe ngayo bangabokuqala angazi noma ukuthi bese ngabazi phela ngabaqala noma ngabafundisi abazi ukuthi umfundisi ubekwa kanjani akukho kungakhuluma lapha kodwa bafundisa abo-9 elibekwe lapha entabeni eKhenani u-2024 hayi lokho bekukhulunywa ke nakaze kukhulunywe komunye umfundisi ngokwenu lokho okokuqala luthunyazi lithethe iqala ungachemi emfundisi namhlanje niyofela lokuthi maqedwe kodwa umuntu uyabona lo uyofela la awunakuya kwenye indawo uyoba leqala uma ujikela ushephe lithethe iqala ngokufanayo limchithe umuntu kodwa uma umuntu esetentethelele wena mfundisi guqa ubheke kubantu kube wena umshonezelayo ningavumi nje kube khona noyedwa umuntu okhishwa ngani ngoba musho njalo lapha entabeni ningavumi nje kube khona oyedwa nje umuntu okhishwa ngawe niyifa likashebe anandawo nekuya kuyo njengoba nifumane namhlanje nifunga ukuthi niyawufela la nifele ushebe bezofika inyembezi emehlweni wathi kungabe khona oyedwa umuntu ningangeni enhlanganweni ehlangana ukuthi akhishe umuntu ningalezi lophutha lelo angizokusho kokunye ngoba kuthinta abanye makuthinta abanye ungakuthinti lokho ungayezi into komnye umuntu ongayifuni ukuthi yenziwe kuwo elokuyimela la kodwa Uthingo uNkulunkulu woNkulunkulu namhlanje kusasikhonile lwanikela Uthingo ngenyama enganayo kuphela kwayingekene alonga bona ndawa okuqala ithembele laphezulu ukama lethembele laphezulu la Fundisa phela ngiyakubona yakhala sengihamba thinayi baba hamba yapha udanga esabi lono okozemba wamunola kakhulu kodwa ke wena ufika khona uyazi nephula ngezimfundisi ungapheli inyama ngingajoshwa ngaphela mswane engalungile benkoshwa zonke insuku phali kuqala kuphela ekhaya ngithi ekhaya kubuya ngibuye ngibuye hamba khuluma ngqondo mina kimi makuthiwa khona iqiniso eqinisweni ngimboka abantu balinga ngakhona iqiniso nje boka abantu balinga hayi ningenze umfundi wathi thula musu beluleka abantu uyokululeka abantu abalethwa yimi kuphela kuwe umuntu engalethwanga yimi kuwe noma ngabe isihlobo sakho unganani ungamsizi ngiyabonga nyazibezulu umthwele baba wami nanku umbhobho bafana belekhethe umfana msinoma ngathi ngibona nakhasibu emazweni Eskhumbuzweni Senkos Uthingo ukuba asalalela Uthingo nalokusho abasandana njengemali ngaba ngeke umuntu osonda umlele etimbeleni ngaba ngeke umuntu onesitha la hayi kodwa angishongo lutho uda ukuba asalalela Uthingo ngabe sithandana njengemali
Hey, akekho umuntu ongayifuni imali. Mase uyibekele ngeke ukufica isekhona. Mina wangishela ukufuna ngila. La isifundisa ukuthandana Uthingo. Kwaphelaphi. Wangena ngalapho phuma ngala. Siyathandana mina sasa. Bawulutho. Ngizosho umsebenzi owodwa wenkosi Uthingo elangenzela wona. Angithandi futhi ungakusho lokho. Wonyazi futhi ogodwa. Kodwa kuseBhayibhelini kodwa kuthinta unyazi. Niyangizwa amaNazaretha. Lokho engizokhuluma kuseBhayibhelini kodwa kuthinta unyazi. Kwenza unyazi ngale yamihla yasendulo. Kodwa kuseBhayibhelini khona. Ithengi zonquma ngolosibili. Inkosi Chief Albert Chulu lesibhedlela. Wafika umntwana kaShembe. Ukhona la. Manithanda ngonikhombisa. Uthimuphi. Wafika ngilele embhedeni. Uphethe ifoto lenkosi inyanga izulu. Zonquma ngolosibili sebengitshenile udokotela. Uthi ngolosibili siyawunquma umlenze wakho. Ngoba umlenze wakho poison ukhulile usulayo. Sungase ufike edolweni. Kufanele sunqumela ngezantsi encane kwedolo. Niyangibona amaNazaretha. Ihamba ngomlenze wodwa lento. Posho ngapho akwathi uzonquma ngolosibili. Ngolosine wafika umntwana walekhaya kwaShembe. Ethunywe inkosi Uthingo. Ephethe ifoto lenkosi inyanga izulu eli A4 sezongaka. Wafika nje wakushola ukuthi wahloma ngasenhle kwekhanda lapha embhedeni. Wathi ngithunywe inkosi Uthingo. Uthengo ufike ngihlome leli foto phezulu kwekhanda lakho. Wahloma. Ngangazi wenzani lo mntwana kaShembe. Wangakhuluma into eningi wathi mfundisi sengiyahamba futhi. Kodwa bathi angifike ngenze leyo kuphela. Bese ngishiya. Bafika odokotela ngolosihlanu. Bangisheka. Base beyaphikisana. Bathi bazolinda udokotela omkhulu ozokwenza isiqiniseko ukuthi lento abayibonayo injalo ngempela yini. Kade efike lo mntwana uShembe ngolosine. Ingathi namhla usikhumbule thina emazweni akithi sonke. Mayenze intando yakho phezulu kwalenyama yonke. Uma bengena befela udokotela bengikhulumshina babengifaka wona lemlenzeni ukuphuza ufikela ngasedolweni uthi angikwazi kwawenzani. Ngibolile la unyaweni uvela ithambo. Ngizobhlungu nami ngiyakufuna ukuba nginqunywe. Mangizongisiza ngifisa nokufa mangizongisiza. Afike ukufa amafuna. Ubuhlungu angibuzwa ngibizo onesisuku bazongijova. Ngobuhlungu angibuzwa bawushaya inhliziyo. Usethi udokotela sengizwa ngonesi uthi akehlihlise lesuku lokunqunywa kwakhe longasuku. Usho lo odwa wena ophethe. Ngathi mina ngamsola ngathi wenzani? Kanti wenza intando Uthingo nenkosazana. Angiyazi mina. Wenza intando Uthingo nenkosazana. Elithuma unkosana omunye walapha ekhaya kwaShembe. Ngama zokuthi lethweleni le foto likhona ngiliphethe njengekhandi zamantungu. Amantungu waShembe. Igcine kanjalo lo foto ahlukana nami la ngihlala khona hleli khona. Makushalo sibili waphuma isinqumo ukuthi hayi indaba omunye wami sazokuthi bekisiswa. Udokotela uyisulumani lapho wena efike engibheka njalo isimo sami wena futhi wayengijova izinto ngiziphezulu kakhulu. Ngasengithi nomuntu ngicela utshela udokotela ukuthi bangenzele i-pass out. Ngifuna ukubika ikhawunti ngizwe ngiyanqunywa manje. Amandedele.
Dodolo leSulumane. Manje ushebo wenza kalula kanti ngihambe nomphela mina. Ngiyeqa. Wenza kalula, wenziswa yini kalula. Wazi ngeke ngihlale nalobuhlungu ekhaya. Ngizoyibuyela. Ngoba lobuhlungu bulenhliziyo. Ngahamba ngekhaya bangidedela ngathi mina sibhabhayi isibhedlela ngaphinde ngibona ngisho ngenhliziyo kodwa mina ngilethe kulethe inyanga yezulu ngimlethe inkosi Uthingo ngisawenzana isibhedlela futhi uphela ngilinde ukuthi le phone lethe mina ngimvulele indlela mhlawumbe ukuya phambili kana kuzile ngizoyivala izosho lokhu bese ngihlala phansi ngabe ekhaya kwase kuyifika indoda engamazi wayefika ebusuku 12 ogcine ngihlinze lo dokotela angimazi na umuntu ufika ngo-12 ebusuku ogcine afike ngihlinza iy'ngane zami zayiqala ukubona ithambo lami wangihlinza kwazovela ithambo ukhipha yonke le nyama ebonile wangibhandisha wayahambela masithi shemba yena uNkulunkulu hlalaphi ngikhumbula amazwi inkosi ithi uNkulunkulu wasezulwini waphela mhla ufika ushemba kulelizwe ithi uNkulunkulu wasezulwini waphela mhla ufika ushemba kulelizwe uNkulunkulu wasezulwini akekho manasaletha masifika nje ushemba ohlela lapha epolitiki uNkulunkulu asikhohle ke la asihlali sathi uNkulunkulu into engazange bekhona lapha nisho waphela isikhathi sabona isona sabaleka zabahawula kumhlaba anesinosululo lase-Albert Thuli savala ngiyahamba namhlanje noma ngenza noma ngiqhuki ngiyahamba kodwa umthetho wami nikhona mukho angikudaba unyazi sengihlala phansi ngikhuluma into ini le yamihla yalo bengazi into okwakwenzeka kuphinde kwenzeke ngibone ngonyazi mina bengikhona enkantolo eThekwini wonke amacala angaze ngiphuthe lokusola ngiphuthe bengikhona suke eThekwini kwaze kwafika eMaritzburg ngaze ngafika eBloemfontein indawo ngayami ngiyona ilapha Supreme Court i-Constitutional Court angibangisayo kodwa lama lenkantolo ngihambe zonke ngihambe ngilalela ukuthiwani ngonyasi zonke le ndawo bezithi asikho thina sisehlathini suke eThekwini uye eMaritzburg uvela namajaji uye eBloemfontein uvela amajaji ake ngikhuluma ndawo eBhayibheli bese ngihlala phansi uJesu shembe namhlanje wawadelela uPilate iJaji njengoba ushebenzile futhi uthi uPilate membuza umbuzo ayibukele nje samphendula ayithulela ngembuzo uyifunde eBhayibhelini lo ndawo uyithola wabengibuka nje athi ambuza imbuzo uPilate Jesu ayibukele awazi ukuthi ukhulumani akubona ngani ngonyazeni wena ayibukele singazi ukuthi ukhulumani wonke amajaji abekhuluma benesithi athini so kuma sesikolo sontweni madoda siphuma sesikolo somvuma nosingathanda wonke amajaji ashintshe yonke kodwa ayibukele nje wenza le nto ayenza ngesikhathi semhleni sikaPilate oyibukele umuntu uJesu athi uPilate athi ambuze umuntu oyibukele uPilate wayijaji yaseRoma lemuntu eyibukele nje ekugcineni uthi uPilate wena uyazi ukuthi mina nginamandla usho nje ngoyapha eThekwini usho ngejaji la ngidada leseMaritzburg yalazi la eThekwini isibongo sokwakuyapha kodwa ngile awazi amanye supplementary emaningi ke eBloemfontein abantu abawu3 noma u4 wayibukela nje unyasi ibukele lenza lento ezoJesu nikhona makhono ngithi ngayibukela na lapha ePulpit angikhuluma ngoNkulunkulu musengilande nosezulwini hayi isiwedwe ke eyibukela
bakhipha inqumo labantu bonke layibukela nje wayefata kwenze ngalutho wayefana nezolo namhlanje ngathi umhlaba wabhala amaphesha zabe mathathu abasehleni kuthi abazokuthi ayithulela ibukela nonyasa lenza njenge lehlela uPilato uswathi kwasethu uPilato kwe la izoshintsha khona uJesu uyazi mina nginamandla ukukhulula nginamandla futhi ukukunengela kulabo abantu amaJuda kulala waseyaqala ukukhuluma uJesu emva kwesikhathi sakhe thusonga uthi unani wena unamandla ukukhulula mina wena uzothatha unamandla ukukhulula mina asho njalo nyazi kanjalo unamandla mina ukungeza ngibe inkosi uyazi sho njalo dawula kusho nithi inkosi angakutshela wena ukuthi mina nginkosi yamaNazaretha mina nginkosi yamaNazaretha What uJesu namandla ukukhulula mina wena unamandla ukunginikela futhi unamandla ukungikhulula wena athi ukuthelanga uPilato njengejaji na umdederelo wamadoda alukho udumo kaJesu abantu bakhona uJesu wonke nomhlaba labanye abantu bakhona unyazi umhlaba wonke osebuseni ngizwela amen ngiyayikhetha inkosi enkulu ehleni bamaNazaretha uNyesu Yesu ngicela abantwana abahle abayingcwele ungashumayeli mfakazi abantwana abahle abasezulwini unyazi ngelinye ilanga uthingo lwamakhosazana lwalukhona la wangena abakhokheli ngifisa uyibeka kahle lento ayikapi bangena befudumele kakhulu yengathi khona insizwe ezayiphucula amakhanda ezazi kade lezizana lethempelini basehlangana abakhokheli bangena becinene kakhulu enikelisa lapha ya imbuzi yabambili Fuchelani Yeitilongo Tumeleni uthathapi awu benginethemba bengazi ukuthi elelanga ngiyophukelwa yini kodwa ke shetani yegogo kube uyena ozokhuluma nani aninabashumeli bathi mphethe bawani bashumeli bengabetshana nashebele nje lifonisa kimi nize ngoboshisa kangaka hambani lapha gogo yokhuluma nithathe abavangeli abathathu ngaba ngomunye nokugwana nomunye sangena lapha nawo lakhuluma bathe masibebuya ngaphakathi nalo muntu ayikhalela aseyowathi shemi zalukazi zami zihlonyekisa umuntu ohlakaniphile eziyakhala kipha no-10 nihlawule phela basibehlawula lapha la ibonga inkosi engani nguye lo ufika umuntu uma uzobika ingane yakhe ibulela umuntu uthi manje ibalekile jela isatholakali sebamtshelile ukuthi uma beyithola bazayidumula ngoba senamacala amaningi wathi ambulika administrator
ngizafika ifike uyithe ngifike yathi mayifika lapha lengane yafika angeke wakwenza njalo bekhona wathi ubuye mntanami unamatala amangaki yakhe ngigcwele zonke izithombe ukuba ngilete ukufaka isilungu abafundile kwantete wasathi hayi sondela la sondela mvangeli ikhona ezwenza wasathi lona kajime athonta umoya kakhulu wathi ukhipha thonta kakhulu wasuka kathathu wathi isibindi sokubulala umuntu sengedlule kusona-ke manje ngifuna ukuba nesibindi sokuyetshela ngake ngikhulule ngoba intala lakho yokuzwa kimi babili abantu abona bathetha amacala ukuthi umuntu ubulala longabulelanga amajaji njengamanje vuma nkuse lapha phesheya emthebheni wathi awudose kancane wadonsa umfana wesethi ayikulungileke waya wabiza ulo wakithi obese kushumana ke khona imoto yana sana ishayele ivenyanga yebo wathi lapha masinyana thatha le ndoda igibele ingafasi ngishibhande uyiselapha emaphoyiseni ihlale nje ifulele fast lekhipingana wayithatha wathi ungaphatha umakhathazeki waseyithatha wakithi yazi-ke kosembe uma ngabe bekwezizinto esimanga bayisuse engqondweni yakho uyathuka nje wakithi manje uthi uthini utatwana mntu umfundisa Joso phonga omunye naye uxoshwa njalo nje yathi mayifika uwakithi emnyapheni wetha babathe kuye lo mntu baba bibam wathi wakithi bathi ukhangaphi naye wathi ushebe uthuna amankosazana angimlethe ningamezilutho uyaphuma ukudonsa wathi kamose udonsile ngizodibana nawe ngiyoku-ophareta lenhliziyo embi ngizakufumulisa umuntu uyobe siyaphuma ngoba bangakudimi ngephuma manje ungakagwetshwa icala lakho lobe inkinga kimi laphayana ayengane nguye lelo ndaba lukhuluma unkambela lokusayinda umele kaBVS 13 mina ngithola la uya ezilipha uyafika lapha ezilipha uthi ukhona noBV lapho uBV Mthetho baba ngimbona izimbizi ezela wathi BV wathi baba wathi BV wathi baba wathi usuka namhlanje na noma ungahlubuki ubunganya bese athambe yohlala ibhola into ngenzele yona ingenzela kunika ube ukufaka ezulwini mahala noma ungenzani ayikho into yobusaqolisa kodwa suka lesontweni bazokubulala abantu ngoba bathwele kanzima ngento oyenzile wathamba kahle BV hamba kahle ungabona sahlupheki kodwa nabasaba ngiyakhumbula uhlanya ngena intangalazi lo ngena uhlanya lapha esitulo lasihlala kuso galanga kwenze kufuthi ezokwenza wathi wafaka futhi ahlele esitulo lasiyathatha uphuyelo lophahla malasa nzamahle enkosini engathi singathi masifakazi uthola ubopha ungasitsheli indaba zakho utshele ngendaba zakho sheba kwenzele zona engakahlala hlalweni etebeko nje ufika igebengu ukhula ingane yami ifunda umthandazo uthuli igama la igana kwamgane ifunda umthandazo kulala yayisikhuluma into engayazi kwaqhubeka enye yaya
bo kanti sidliwa isilwane ngaphakathi uma zama ukuyithandaza nomvangeli ubuhlongo sesizwa izwi sejwele awu mvangeli ibulawa yini ingane hayibo baba angiyazi ulayina isilimele kakhulu yilethe entangakazi kusentangakazi eqala ukuyentangakazi umfika lapho ngena imali yofene kubike ukhulu amazinyo ukufaka ahlupha naza funa phela ukuba nesini sokugana kanjani wathi mayifika lapha ya hiye lapho ngentangakazi sengithatha ingane ngiyakhona uma ngikhama uthi dube nawu lo mvangele bengosisa la ingane yakhe ibulawa isilwane usole ingane yeza ngapha nezansi uthi shesha iphi ingane ngithi miyeza baba sengishile uze lapha uyafika uyayidlalisa uyinikeza uvaselina wayesethi ayi ulimele kodwa abantwana bafikele inabo abantwana bahlala ibonkosi kodwa le nto yamdlisiyeni wayesethi-ke sekuphelile mbuyise ngesonto azogida yobe nguthuko kokugcina-ke lapho luhlala edlalweni mhlala ezoqala uma ngihlehla sekulapha yena thumelana kumfundisi uvaselina walo ndendlini enkosi wathi bekalapha uvaselina uyesu umvangeli uza nengane yakhe yilo uvaselina ngizokuthatha lapha endlini wokuyisindisa yasinda thumelaneko asengaphisana umfundisi awusakhumbuza ingane upetrol entenge ukufakela nawu baba angikwazi ukutshela bukathi ukhuluma engane makukhuluma nami wathi bekhuluma mina wakhapha upetrol wanginika loyo uphelele endlini mawuthula sithi abafowethu sinezimfiso zethu lapha ngegama likaShem kanti yena ngala uthanda inkosi asogelela ngisho ngoba ngikona ndaba esithi kama ndlofeza ufakazi uthi awu nangiyena uyasiza ukuyena mayeqhamukile ngoba akukhulumayo uyabakhutha abantu bathi ungange ukungiyekela mina ngase ngicabanga ukuhlala lesihlalo ngase ngimbonile bafowethu uzohlala mina ngase ngicabanga ukuhlala lesihlalo wasiyafika kuyamtshela okwenzekile yasiphutha izandla kancane undaba esithi wathi hayi sizawuhlangana namapholisa iqedele udaba uyahlangana yaphulo yaqedwa lapho enespeed job nespeed indaba esingaphisesaba umuntu kwathi ubaba ngeke afe uyohlala khona inobe segula wathi hayi khululeka biyela uzawuhlala ukhona kwavela wena ayikho into efudlewisapho wavela ngoba uqodliko ongakazi ube nambango ezelakini sembina abantwana bahle ekubike ukhuluma ngento ezikakubo ngo-3 ngo-4 ekuseni lapha edokotweni ufika umuntu uthi hamba utshele lo osehlalweni ukuthi inkosi ezawulandela yiphi angalo kusho lokhu kodwa ngeke ukuzwe ngoba ucela ukuthi mhlawumbe icala khona ezokusho kuzweke manje aseheko kodwa benisho eNazaretha wayehlala isume ngamele esephinda besaphinda dlo icala kanti ngoba kanjani asakume ngamela mhlawumbe sesiphe ngamele wokosa umhlaba wathi mayisuka lapha waphatha amacala lapha wenza lokho wathi afika mhlawumbe phansi ngama Yesu abadaba zalutho iyasukuma naye futhi engathi naye wanqoba ngalokho imfihlo yakhe ileyo ufika ahlala ecanzini kushephe bese bephakela abanye baphume bengaphethe lutho abuye sephethe lokho efanele akuthola wathi mayefika lo muntu ezizomtshela ngathi mangivuka ngabuka isikhathi u3 angeke ngilokothe ingabi yamikhamike kanjani kwathi ngo-part 4 ufika na umdluli akasazi uza nenkosi azapha
emelapha yana emencike ngobonda wayincika ngobonda esaba mina nawe wathi sondela masinyane uboneni ulele ngathi awunkosi lokhu baba wathi lokho noma ngabe kuncane kangakanani uboneni ulele ngathi awunkosi ukhona nje kubonile ufika umuntu wathi angizokutshela ukuthi oyena ozawulandela emva kwakho ngiyomfika egeyidini eceleni khona iphoyisa ngamfika khona vele kodwa akubonanga ngena ngazubani angazi lo kwakubani esegeyidini kodwa iphoyisa egathuma wakhe ngangena ngayalena wangona sekuphuma ungene kanjani Mas vamos falar para nisso até noma sengiyoneka ngaka lento seyonakele kodwa sake ubona yena ushembe kodwa yazi yafika lethi ndandala ngigcinile wathi buyele awatshela umuntu angatshela umuntu wathi ngibiza lesikhathi obangi ukhona esenhlizweni nami ndoda sihlazi yena lephupu hawu kanti ngangifaka egeheni wangelekele nashembe wangivikela hayi angazi ngiyathanda kusho lokho mhlala phale ekhaya lethu ufike insizwa sokudubula ningazi mina ukuthi ngizobulawa wathi mawufika wangimemeza nanku lidlathi wamemezele lapha ngeza kuye ngathi mangifika lapha kuye wafika wathi uzweni ngathi baba ngezwa lutho wathi ngezwa lutho wathi mani lapha washengekelezelo hamba wathi wajikeleze wayele wathi hamba nongezwani hekebeze lutho ngoba sengikubiyele ngathi mangifika endlini zafika isizwe emini zafeza ngicela zafuna ukuthi nje ngesithi uwokha ikhulume nami kanti ingabe zizongandlela ngemva noma bazongithatha emini kapha wakhalini wakhala ezayela lapha ngemuva sengikhuluma izisu zakithimisa emathwetho mama bakhuza bayalela yabuya athi baba ngizokutha abantu bebezongidubula sebanqulwa izisu angabantu ngabasinda bayesibhedlela ngoba bathathe sebethathwa lapha yana besibhedlela kodwa hawu into engibone ephepheni umshumela uthutule ethempelini yebo futhi ake siye kuba ngabashumela abangeyibo siye kuba ngabavangela abangeyibo siye kuba ngabafundisi abangeyibo kuze kusebenziwe kwesimo sesidlulayo amen Ufile olandelwa izizwe mafunga angajiki ngiyabonga Nkosi yamaNazaretha ngiyabonga kusukela kuye baba mqali walendlela baba langa laseAfrika baba nyanga izulu babathi lokwathi ababanyazi bezulu ukuba nami ungimeme ngingelutho umemele kulento enhle nenkulu kangaka ngicela Nkosi yamaNazaretha ungiphe isibindi sentombi kaJafethi ungiphe isibindi onaso sebekhulumile aboza kwethu kakhulu bengasafanele ukukhuluma kodwa ngoba ngayibona indaba enkulu yingakho ngikhulumisa okomuntu wadlula imlo empondo ngoba
ngibonile ubuNkulunkulu bakho namandla akho. Ikhona indaba engayinaki mhlawumbe seduze kwami uyayinaka. Lokhu ngaba khona ukhuluma ulimi lodwa kawujiki. Nalonyaka uthi asibheke enkosini. Igama lenkosi alibonga. Njalo mawuphethe nomsebenzi wakho wasezulwini uthi masibheke enkosini. Nginombuzo engiyibuza wona. Ulokhu ubheka enkosini ngibheka enkosini ngiboneni. Noma ngiyakubona ufana nabantu basemhlabeni kodwa mina sengibona ithi wehlukile. Shembe wehlukile. Igama lenkosi alibonga. Lithi izwi lapha ya encwadini kaJohanesi 3 ivesi 11 ithi siyawukhuluma esikwaziyo, sikhulume nesikubonileyo, sikufakaze sikuqinise, kodwa nina nikwemukeli. Igama lenkosi alibonga. Baba Uthingo lokubathiya ungumSamaria olungileyo ngempela. Mina ngiyakubonga ukube unginike unyazi lwezulu. Athi amaKristu woza mmeli wami. Athi woza mmeli wami uzongimela. Ummeli lona wasezulwini. Igama lenkosi alibonga. Ngonyaka ka-1997 January sanyukela entabeni noNkulunkulu omuhle umSamaria olungileyo. Ngisashumayela eshowe ngalezo nsuku. Wayesengilanda umSamaria olungileyo. Wathumela nami bawushozi. Na. Engilanda phezu kwamatingofu. Ngekudla. Angikhokhanga ngisho nesente. Lokhu ngangena kulomuzi wasemhleli indaba okugwaza into engayazi. Igama lenkosi alibonga. Ngangiyobika usizi engangidibene nalo ezweni lakwaZulu. Batho baba iyangikhathaza mina indaba yokusisho ngendebe ezomlomo sithi ushembe uNkulunkulu kodwa sibuye jike. Lokho besikufakaza singabe sakulandela. Kodwa yena kajiki namanje uzothi mayiqeda okamayekisa athi asibheke enkosini. Uthi mawubheka enkosini uboneni. Uyabuza ukuthi usho ukuthini okamayekisa manje asibheke enkosini. Noma ngizobheka abanye abantu baningi kangaka abantu emhlabeni. Ubheka ngapha baningi kangaka abantu abanye emhlabeni. Ngize ngithi abantu igama lenkosi alibonga. Ngize ngibona ngibathandayo, ngibone ngabathandi. Ngangizokwenzani? Ngabizwelani? Sengikwenzile ningubizele. Ayibonge inkosi. Uma sengifikile lapha ithi inkosi Uthingo lokubathiya, inkosi enothando, inkosi enomusa, inkosi elungile, inkosi esifundisile izinto ezijulile zasezulwini. Angikwazi noma ngikwemukele ithi. Ithi webefundisi. Anova msikwenza izinto ezinhle. Ithi uma umuntu ekunika into anobonga. Ithi lapha engabonanga ngaselodwa khona anohlala phansi. Bangaka abakwenzayo. Bangaka basibangaka esikwenzayo. Ngiyamthanda usethuze kwami. Noma ngisho ngendebe ezomlomo. Ayibonga inkosi. We bobaba amadoda. U139 uthi babazani wemadoda. Uma sesikhohliwe umsebenzi wamadoda uzobabaza. Babazani. Babazani wemadoda. Babazani. Babazani siselonke.
uManazaretha ingcwele kodwa umafunga angajiki lokho ekhuluma indaba eyodwa elapha sodumisa uNkulunkulu ayibonke Nkosi uthi phezulu kwentaba omhlangano isiwa abafundisi baba sesifile lo mfundisi othe asokukhumbuza uma usulapha intabeni uthi umSamaria nasebenza befundisi lo mfundisi ngizosebenza naye lo mfundisi ngizawunika lapha endaweni yaseNanda asebenze umsebenzi wami uthi nize ningamphazamisi ningiphazamisela nto ayibonke Nkosi nenkosi yami aManazaretha uNyazi wezulu selifike lasho njalo ngiyacela nyathethula amakhosazana lapho khona uze ngikhumbule ngibheke enkosini ngabheka abanye abantu kodwa ngibheke enkosini bese ngibheka amacala okhokho bami namacala abazali bami ungisiza ungithethelele wona ungiphe inhliziyo efana neyoThingo lamakhosazana inkosi kusabazileyo. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwa amakhosi nabefundisi inkosi zibabusise. Sizovala inkonzo yesikhumbuzo ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisikhombisa nane 174. Sizocela umvangeli uNgcobo wakhona lapha ekhaya sikhona lesihlabelelo inkosi ibusise. Inkosi kusiphopa abangcwele.
Asibonge. N3 athi khimilili
wathi fifa lana athi sonke singabonyazi imambevi mbesangwene Harrismith emzini omkhulu amabhunu waze kwasamabhunu ebekelana leyamemezela enye ibhunu kwame amabhunu lithi kwenze njanino athi amabhunu nama ngasi anghasi